Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam merempak lom, siap merempak sabi dengan video tapi dengan video Abu Laut ni merempak. Menyok kena merempak langsung pejuk sit. Hanaya ku kawakah. Videonya khusus ke awak jak luar Aceh. Yang ok di luar Aceh. Yang hina perjuangan GAM di masa konflik. Yang hina KPA, yang hina pemimpin kamu, yang hina bangsa ro ino di dalam Nanggro Aceh. Awakkah dempu salah milad yang diadakan oleh kombatan GAM serta bangsa Aceh? Jipe bendera pun kahina acara silaturahmi bak tanggal 20 bulan 12 2000 sekurang belah bak makam almarhum Paduka Yang Mulia Wali Hasan Ditiro di Kampung Meri Aceh Raya pun awakkah kahina wate dikibarkan bendera dalam acara rangka pertemuan silaturahmi Gerakan Aceh Merdeka Bansigom Aceh yang dipimpin oleh Mualim. Kapegah dro awakkah kena cok Aceh Merdeka lam jaro NKRI Pancasila Jawa Jakarta menan haba awakkah kamu tuntun inai luar negeri ka oo dro dengan kahina bangsa dro, tapi awakkah kapegah dro kena perjuangan, kena pejuang Aceh, kena cok Aceh Merdeka lam jaro NKRI, tapi perjuangan bangsa Aceh kahina puik bendera bulan bintang pun kahina wate jipuik elek kombatan GAM walaupun golom sepenuh lagi untuk mengingatkan kepada pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan janji-janji yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Nah yang pegah sebahagian hana lain kombatan GAM di Aceh atau di Nagan Raya long Abu Lautnya mewakili seluruh kombatan GAM Bansigom Aceh yang akan menentang awakkah yang menghina pemimpin kamu, yang menghina KPA dan menghina perjuangan GAM, menghina bangsa ro ino di Aceh. Le awakkah yang na di luar Nanggro. Selama awakkah di luar Nanggro kapegah kena cok Aceh Merdeka, pat PBB yang ka diakui, yang ka disahkan perjuangan awakkah. Kelompok teh awakkah nuku kelompok peje ateh nan yang jak di luar Nanggro, yang hina bangsa ro, yang hina perjuangan GAM di masa konflik. Hanaya menyuna pasukan awakkah ino di Aceh be ung silahkan kakerahkan hanaya kamu ino di Aceh. Abu Laut pun hanaya ke awakkah hai laknatullah. Awakkah khusus dibayu untuk padu domba bangsa Aceh, kajak luar Nanggro, kahina bangsa Aceh, kahina perjuangan kamu di masa konflik. Dempu salah bawakkah hana diik bendera kahina diik bendera pun kahina le awakkah. Kapegah Abu Lautnya lami NKRI lami Jawa nyau urusan awakkah, hak awakkah silahkan, tapi bek lami teriak lami, bek maling teriak maling, bek Yahudi teriak Yahudi awakkah, bek cuak ka teriak cuak. Deh tat awakkah urang jibayu oleh pihak-pihak tertentu yang akan kena pancur bangsa Aceh, kena kebicah belah bangsa Aceh dan rakyat Aceh untuk awakkah adu domba ino di Aceh, kajak luar Nanggro. Dempu salah ba awakkah. Selama awakkah di luar Nanggro, apa yang kala hasil awakkah ka pejuang ke bangsa Aceh. Kapegah gop lami hana sadar awakkah keluarga-keluarga awakkah udip ino di Aceh, udip lam NKRI isit Pancasila isit KTP NKRI isit KTP Indonesia mama ke yang nak no di Aceh. Hana sadar awakkah wote ka keun ke gop ni makaji bek PKI awakkah inan di luar Aceh, kajak luar Aceh ka teriak PKI ke gop, bek maling ka teriak maling, bek pengkhianat ka teriak pengkhianat, bek lami teriak lami, bek haram jadah ka teriak haram jadah awakkah. Nah sebahagian yang pegah Abu Laut lami NKRI urusan awakkah UBE ke keun awakkah
Karena awakkah lamik-lamik Yahudi yang na di luar Aceh. Menyo awakkah kena perjuang Aceh. Ken lagi cara awakkah baik ka pegah gok bodoh. Justru awakkah deh. So awakkah sebetulnya. Baik bendera luar negeri. Teriak Aceh merdeka luar negeri. Bandung behe. Katrip tantang awakkah bamandungnya. Hai laknatullah yang na di luar Aceh. Yang hina bangsa ro, yang hina perjuangan kamu ino di Aceh di masa konflik. Bekate ro hai awakkah. Menyohana perang ino di Aceh, nyohana ru darah bangsa Aceh ngan ru darah gam ino di Aceh. Hana Aceh lagi manteng lagi masa era Suharto bekas sadari ro. Bek wate konflik kaplung ke di uluan ro. Wate kadame kapegah ro mantan gam ma ke. Mantan perjuangan ma ke. Pada cicunga awakkah. Hanapu kajebak abu lautnya. Hanapu kayak intelijen abu lautnya. Justru awakkah lah lamik-lamik Yahudi yang na di luar Aceh. Akun-akun awakkah tak cangkau mandu. So awakkah. Sabi lun tantang awakkah menyona pasukan awakkah ino di Aceh. Lun tantang awakkah. Bek pegah drop kena perjuang Aceh merdeka lam jaruk NKRI. Perjuangan pun kahina le awakkah. Puik bendera abak lembaganya je. Terbukti diakui oleh penumbuk negara perjuangan awakkah selama di luar negeri. Cuma jak luar negeri te konflik pegah drop perjuangan naik menyamar. Hana sodrop inai luar negeri. Ujawa kena Aceh. Kaklik-klik. Kamu perlu cinta damai, perlu penyelesaian dengan damai. Hana korban nyawang terhadap rakyat. Puka na, munyo behe awakkah. Kau tu kena undang ro. Kayak pejuang ke Aceh merdeka. Bahayu ro ina luar negeri. Pegah hantu gok pumbung ro ino di dalam negeri sapu hati. Awakkah pun kalau tak se ina luar negeri ke bangsa Aceh. Pupu yang kana ka bantu ke korban konflik, pupu nak ka bantu ke bangsa Aceh. Cuma awakkah ile hotel konflik. Kote kadame pegah ro kombatan gama ke kombatan ayah ke. Hanaya memang hanaya bulanya ka awakkah. Justru awakkah lamik kateriak lamik ke kok. Deh tak awakkah. Cik deh awakkah na ke pihak-pihak ketiga. Awak Husaini Hasan lo. Awak Nasir Usman, Gurai Rahman, Solom. Bambandum sebahagian yang jak luar negeri pasukan-pasukan temena. Nyan khusus awak Jipai yang negeri salah. Gok kibar bendera di Aceh salah. Pegah lamik NKRI. Hai awakkah. Hang katim damai Indonesia. Kajak perang kat laki pak Indonesia. Hai Indonesia. Ika mau Aceh hana perle damai. Kena cok merdeka. Si kajak aju ke Jakarta, pak Indonesia. Bak PBB teh lom. Kajak aju. Perusahaan dengan kamu. Lagi hana tatu awakkah. So awakkah. Pegah gok bangai. Kabeh Bandung yang. Mentu kamu. Kalau mengikuti jejak-jejak awakkah. Pegah draw perjuangan Aceh merdeka kena cok Aceh merdeka lam jaruk NKRI. Perjuangan bangsa Aceh kahina perjuangan. Hai bajingan-bajingan yang na di luar Aceh. Yang jak ulu Aceh. Kawo kena u Aceh. Kena kalen jumuh. Menyona hayu awakkah baik kayak pegah kamu ino. Lih lebu Jawa daripada awakkah kalih lebu-lebu PKI inan di luar Aceh. Lamik-lamik PKI nan di Aceh.